korak po korak. Eto, prvo su danas s nama naš sportski direktor i naš tim menadžer. Prepuštam riječ našem predsjedniku da kratko predstavi gospodina Pepa i gospodina Davora. Branko, izvolite. Hvala. Gospodin Pepe Calderon dolazi iz naše grupacije, ima veliko iskustvo u radu sa nogometnim klubovima, više od 10 godina rada u Sevilji i u Malagi, dakle radio je sa velikim klubovima iz Španjolske prve lige. Uz nas je i naš novi tim menadžer, gospodin Davor, koga ne treba posebno predstavljati vama, klubska legenda, i drago nam je da nam se pridružio našem timu. Pues muy buenas a todos, muchas gracias por estar por aquí. Bueno, en principio pues es un orgullo poder estar ocupando el puesto de director deportivo aquí en Istra, ¿vale? El grupo Alavés Baskonia ha confiado en mí para arrancar el proyecto deportivo que tienen aquí en Croacia. Y bueno, llevamos 2 semanas bastante intensas, mucho trabajo, hay que preparar un equipo en muy poco tiempo. Ya sabéis que el grupo está trabajando y la liga comienza pronto, pero bueno, estamos bastante ilusionados y dedicando muchas horas de trabajo para que el grupo y el equipo sea lo mejor posible. Bueno, on želi svima dobar dan, želi vas pozdraviti, kaže da je jako ponosan na to što je došao u Pulu i što ga je ta grupa njega izabrala da bude sportski direktor ovdje, da će učiniti sve da to funkcionira, da su već 2 sedmice rade intenzivno, da imaju puno posla i da će učiniti sve da to funkcionira. Ja nisam nov ovdje, iako sam otišao pred 30 godina iz Hrvatske, iz Istre. Ja sam uvijek ostao Istrijan, to mi je važno. Iako sam ovdje profesionalno, ta grupa me pozvala. Jako mi je drago da mogu doći u Istru, a uz to, kažem, nisam samo vezan profesionalno, nego i emocije me čak i vežu. Uvijek je bila moja želja da jednog dana dođem u Hrvatsku, a pogotovo u Istri. I učinit ću sve da, što se tiče mojeg posla, to funkcionira i da bar dam jedan dio toga, da cijeli klub funkcionira kako treba i da konačno Istra ide malo na gore i da, ako je moguće, da izbjegne zadnje te utakmice, kao što se kaže, da se bori za opstanak i da to što bolje funkcionira. Ovi ljudi su jako ozbiljni, imali su uspjeha u Španjolskoj i u drugim zemljama, ne samo u jednom sportu, čak i u košarci, i vjerujem da će to i ovdje uspjeti.